Mandla lenkosi masipho sithandaze. Amen. Ukuphakama kwamakuhle kwabayingcwele. Siyabonga abayingcwele ukuvuka ekseni ngesabatha asimeme uNkulunkulu wethu omkhulu unyazi lwezulu kuba asize enkonzweni yesabatha. Amen. Bonke abamenye uThixo siyabemukela kulomuzi wala ekhaya eMseni. Amen. So cela ke bayingcwele ukuba inkonzo yesabatha lasekuseni siyiphathelwe amakhosazana onyazi. Amen. Liba linye nje ivesi ingane zami bese ukhuluma indaba kaShembe oyizwayo kusisi babusise. Amen. Uguqile ulondeka zondo sabatha khona la ekhaya ekseni. Bayazaletha ngisho uvalo. Ngicela ushekele angipha amazwi asuse uvalo nje kuphela. Thiwa emini insizwa yahamba ya ubaba yayobika ayocela kubaba yasho ukuthi baba soloku ngaganwa mina ngize ngaganwa kathathu amakhosikazi awahlali endlini awahlali nje emzini kababa. Thiwa mina Nazaretha ubaba okwazi ukubona emfihlakalweni okwazi ukubona la singaboni khona thina. Wathi kulensizwa inkinga yakho uyajaha la ekhaya akujahwa. Ulobole ukwaze kwaba kathathu washada kaze kwaba kathathu awahlala amakhosikazi wakho endlini ngoba lawo makhosikazi wakho lawo makhosikazi akusiwona wakho amakhosikazi wabanye abantu. Nazaretha kuthiwa lensizwa ubaba wathi kulensizwa la ekhaya kuyalindwa yonke into oyicelayo ungacabanga ukuthi uzothi uyacela namhlanje kusakusitho mantswitho uyalinda. Thiwa ubaba wathi unkosikazi wakho ukhona usasejointini. Athi ushamba ngasikhumbula maNazaretha ngoba le gama elithi linda linzima kakhulu alikho lula ikakhulukazi lithi thina la besesebancane sibone ngathi impilo inzima kanti asikaboni lutho sasekukhula sazokubona. Sengizolehlela yenza kuthiwa awukhona umunye umame owayehamba u14 awuhamba njalo u14
Makafika ku14 amakhosikazi afutha imbomu, ashaya isigubhu, ahlabelela, ashaya ngisho izandla. Kodwa yena wayehlezi encike odongeni, angenzi lutho. Umkhokheli wakhe wasondela kulomama wangibuza ukuthi hawu kanti masibani bani wena njalo maku14 uncika odongeni indaba yini inkinga. Ithi le nkosikazi mayiphendula, ukhokheli mina ngikwazi ukufutha imbomo, ngikwazi lokuhlabelela ukuhlabelelayo, angikwazi ukushaya ngisho isigubhu. Athi umkhokheli kanti njengoba size la ku14 sizoyenzani? Ngoba sisofunda. Ayakho umuntu ofike la kule bandla afika azi yonke into. Sonke sifike safunda. Nanoma kuthiwa wazalela kubo lobuNazaretha, ufike wafunda, ufikanga la emhlabeni wazi yonke into. Thiwa lo mama wadlula emhlabeni, umkhokheli wahamba wayobika kubaba. Angisazi ukuthi beyinkosi singaphi. Wahamba wayobika kubaba, makabika kubaba wathi Nkosi amakhosi umasipala bana kasekho emhlabeni. Thiwa maNazaretha ubaba wabheka emaceleni akhatha. Wathi landani imbuzi. Bayilanda imbuzi bayisondeza eceleni kwababa. Wathi ubaba lembuzi yoyenza lento lo mama bekayenza ku14. Thiwa maNazaretha imbuzi yasondela kancane yahamba yoyincika esihlahleni. Athi ushamba ngasikhumbula maNazaretha ikakhulukazi thina singamakhosazana ukuthi sigcine siphathe kahle. Ngoba lo mhlaba esikuwo manje awumuhle, unento eziningi. Kase kusisene kuzini. Ayingikhethe inkosi asekuphakameni. Amen. Uguqamu akube kuhle phakathi kwabangcwele. Amen. Salibonga ithuba esiliphiwe umshumayeli ukuba siphakame sintaba epheza. Lo guqile inkosazana yakagumede embukweni. Njengoba size la ekhaya kade samenywa. Mumenyiwe ke uyayilungiselela ukuze kufike lo suku omenywe ngalo. Thiwa kwakhona izilwane ezintathu. Kwakuyidada, kuyingulube nencanga. Lezi zilwane zayilungiselela ngoba zathola isimemo, zayilungiselela ukuthi ziye emcimbini. Lo mcimbi ukuze ufike kuwo kwakumele uwele umfula, umcimbi ongaphesheya.
Nangempela lezi zilwane entathu zayilungiselela lwafika usuku zahamba zathi abathi uhambo za emcimbini. Kwathi endleleni zabona inyamazana ngoba zasihamba endaweni eyihlathi ibuye futhi ibe kahle. Zathi meyihamba zabohlangana nenyamazane zidla emadlelweni inyamazana. Kusenjalo ingcanga yathi imadoda kade sihamba mina ngilambile na inyama ngiyibona. Bathi laba abanye ayasambeni sizodla emcimbini. Asiphuthumeni isikhathi umcimbi ungazuqala. Ayathi ingcanga ayihambani madoda ngizomthola. Yahubha inyamazana ingcanga zayithola. Bahamba laba babili yasala ingcanga ibhizi nenyama. Kwathi ekuhambeni kwabo bahamba bayabona ngaphesheya komcimbi ukuthi ziyabuya. Umcimbi usuzoqala. Base ekuhambeni kwabo babona indawo engcolile egcwele udaka. Ekwakuyidamu kodwa sekudaka. Ingulube yathi ayi nama ke ngihambe ngidlule la endaweni ngizokuthola ungangishiyi uhambe kancane. Yathi idada ayi mina ngiyahamba ngemcimbini umcimbi uzozuqala singakafiki. Nangempela ingulube yangena odakeni. Yangena odakeni isikhathi sahamba yathi ayi angisane sengasahamba ngisane seqhubeka odakeni ngizobuye ngibone emcimbini. Saze sahamba isikhathi yaqhubeka idada lahamba. Lase kuhambeni kwalo kumele livele lwele umfula. Kwathi selwele umfula laqala langena leza ukuthi hayibo wamnandi umfula. Liwele libuye libuyele phakathi libuyele emuva kanjalo. Wazi waphela umcimbi. Idada libhizi libhukuda la emfuleni. Ngale ntshumayelo intsha. Njengoba thina siyintsha. Siyacela ukuthi uShemba sikhumbule. Amen. Singayinaki into zomhlaba engezisize ngalutho. Kunalokho zizosilibazisa zisenze izinto ezingafanele. Into emele sibheka sibheka uShembe nemiyalelo kaShembe. uShembe uzosikhumbula ngomhla kuphela. Nkosi ibuseni kuzwini. Sengibonile ngiyayikhetha inkosi asehleni wamaNazaretha. Lokukhulumayo uSithembile wangoyinyanga kusabathu sembukweni. Usenamandla. MaNazaretha ingcwele ngithanda ukubingelela izihlalo zasezulwini zonke. Ngithanda ukukhuluma kakhulukazi maNazaretha ingcwele ngentsha ngamakhosazana. Ngithi omama siyacela ukuba
niqinise kakhulu ukukhuza amakhosazana nokuthi amakhosazana ahloniphe lalela ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela nakubazali baqinise kakhulu isandla ngoba umhlaba awusekho ngendlela eright Mama Nazareth. Kuyabheda kakhulu kuningi okwenzakalayo emhlabeni. Ngiyacela ukuthi nathi singamakhosazana uShembe abe nathi asivikele asifaka phakathi kwephiko lakhe anqabe ngathi imoya emibi kaSathane imningi kakhulu iyasifuna thina sithi sithanda uShembe amakhosazana. Ngiyacela ukuthi uShembe abe nathi asilwele kubona nathi sizame ukuthi silwele kubona singathandi izinto zomhlaba ngoba azisani indawo amakhosazana. Azisani indawo amakhosazana sisifake einkingeni kakhulu. Kunenkosana lenkosana lesikhathi senkosini yangayezulu. Lenkosana le bathi yayimthanda uShembe kakhulu maNazaretha. Yayingalali ingathandazile maNazaretha noma ivuka noma ilala yayithandaza. Yayimkhonza kakhulu uShembe. Yayisebenza eplazini kaMlungu. La lenkosana le mayisebenza eplazini kaMlungu kwaya umedem wayo wasayimthanda. Emthanda kakhulu engafuni lutho ngaye. Kangokuthi konke ayikhipha endlini yakhe ngasekho right wayekunika yena kukhona usisi omunye esebenza phakathi endlini. Wayemnika konke usisi wavuka umona. Wavuka idimoni lomona. Siyacela uShembe alichithe kumaNazaretha idimoni lomona. Ngoba likhona liyavumuza amaNazaretha. Siyacela ukuthi uShembe asichithele lona. Kuthiwa lenkosana eqhubeka njalo isebenza kaMlungu, iqhubeka njalo isebenza kaMlungu. Konke okukhishwayo kukhishwela yona. Lo sisi wayesebenza ngaphakathi wayisiza endlini waqala waba nomona. Waba nomona kakhulu kangokuthi wahamba wayakhuluma nomnomzane wamtshela ukuthi akasaboni kahle umfana lo wasengadini usesondele kakhulu kuMedium. Kuhamba isikhathi wayibona ubazi lento wayekhuluma usisi lo wangaphakathi. Wabona ngathi hayi iyona vele iyenzakayo. Ubazi uthi ngelinye ilanga ubazi wahamba naye umfana wahamba nawe waye eplazini. Mayefika eplazini wambisa umgodi maNazaretha. Wambisa umgodi. Unkosana wayengazi ukuthi lo mgodi uhambela yena. Wamba wafika egcineni wangena uMlungu wawuthesta lo mgodi wathi hayi so right suwanele manje. Mayeseqedile ukuthesta athi nawe ngena ubone ukuthi lo mgodi lo wanele. Ngena ulala ubheke phezulu. Ngempela unkosana wangena walala wabheka phezulu maNazaretha. Mayengena ibheka phezulu maNazaretha. Unkosana wayesethi basi ayike indawo yakho yokugcina le. Indawo yakho le yokugcina uzophela khona la. Wayesemgqiba maNazaretha. Wamgqiba unkosana uMlungu wabuyela eplazini. Wahamba inkathi maNazaretha wahamba iminyaka. Unkosana efune engatholakali. Naye umisisi ngaphakathi wayeseba nokuthuka ukuthi ushonephi ngoba incinga kayibambi nasekhaya bathi abamazi. Hayi kuhamba isikhathi kunabanye abafana maNazaretha ayingcwela esebenza khona eplazini. Ngoba maNazaretha kubalekile ukuthandaza. Kubaleke kakhulu ngendlela ukuthi konke umthandazo uyakuphendula. Uhambe isikhathi labafana basondela ngakhona khona lapha eplazini lapha basebenza khona. Bezwe ingoma ebengayizwisisa kahle. Engoma isho. Hayi kuhamba isikhathi labafana abasebenza khona bahamba kuba ama-holiday babuyele emakhaya. Befike bekhulume nabazali babo babatshela ukuthi kunento ekanje eplazini kunomuntu cha kunento ehlabelela kanje. Abazali bathi hayi soke sihambe nani siyobona khona ukuthi yini nisitshela ngayo yini nizwayo. Bahambe ke abazali nabo babuyele khona. Mabefika khona babuza ukuhlabelela maNazaretha engcwele. Bekuza lokuhlabelela sekuthiwa zelithethiwe
khona manaza sayingcwele basondele bonke bathondele. Umunye umama asondela athi yakwazi lokuhlabelela ukwakuzwa ilanga eyevakasha khona esontweni. Base bafonela amaphoyisa amaNazaretha, bafonela umphakathi konke kwagcwala khona amaNazaretha kokuzobonakala bambiza nomnini weplaza ukuthi azobona konke lokho kwenzakayo lapha. Bafika khona bagubha amaNazaretha bamba amaNazaretha bamkhipha umfana bamgqube khona. Babemkhipha amaNazaretha umlungu lo umisisi wayesekhala kakhulu amaNazaretha ngoba wayemkhonzile wayemthanda. Wayesekhala kakhulu futhi wambona ngoba wayehamba egqokele impahla lezi ayesebenza ngazo amaNazaretha. Ngomthandazo wayenkosana amaNazaretha engcwele inkosana yatholakala. Amen. Nathi amaNazaretha sacela uqinisa khona kuthandazeni singazizibi isikhathi sokuthandaza ngoba idemoni likhona. Iyafika amaNazaretha uthi uzothandaza vele okunye eceleni amaNazaretha. Ngiyacela ngalokho ukuthi uShemba sikhumbule sifaka phansi kwephiko lakhe sonke asiphi inhliziyo ezokhola amaNazaretha. Singapretendela ukukhola koShemba amaNazaretha. uShemba uNkulunkulu. Kusisiboseni kuzwini. Ngiyacela uShemba ukuthi ahlale nami ngikhuluma kufanele. Ngiyacela angihlise umfaka nokusaba. Amen. Ngisukuma nokubabaza ukukhulu kwaShemba. Ngizoqala last day ngangenza ama-practical khona la eMidrand. Aze ama-practical ami aphela ngoJune ngahlala ngangasebenza. Kuthe January kuthe nge-30 December umama alungiselela ukuhamba ukuya eKenana. Wavuka nesibonakaliso ekseni. Uthi maye ngitshela isibonakaliso uthi besisesontweni emhlanganweni. Uthi masisemhlanganweni ubona kuyanikelwa. Uthi nami ngikhona lapho nobhuti wami ukhona lapho namanye amaNazaretha nje kugcwele. Uthi umama kunikele kube kufike isikhathi sokuthi kunikele ubhuti wami afike akhulume ayicelele lokho ayicelela khona. Uthi mase kuyisikhathi sami ngifike phambi kwaShembe ngithi ngiyanikela kungaphumi izwi ngithi ngiyakhuluma izwi lingaphumi. Uthi umama azathetha ubaba athi khuluma uthini. Athi cela ukufunayo konke kuzofezeka. Uthi umama ngibathe ngiyakhuluma lutho kungaphumi. Uthi uShembe wasukuma wathatha umbhobho wamemezela wathi bengisacela ukuthi sibambe isiguqo sibambele nangumntwana uthi zonke izinto zakhe ezibophiwe ziqhaqheke. Amen. Bangcwele ngikhuluma nje kwathi umhlangano bangakafiki ngisho eKenana ngathola i-call evele SBV kwathiwa ngiyabizwa for i-interview.
Ngikhuluma nje namhlanje ngiyasebenza e-SBV kuumusa kaShembe nomndeni yakithi. Engizokusho nje ukuthi icela uShembe azasikhumbule singabantwana. Kuthiwa la ekhaya kuyalindwa. Nami from June ngangihleli ngilindile nginikela ngithandaza. Kodwa uShembe waze wangikhumbula nami. Cela uShembe ukuthi asiphe inhliziyo zokubekezela, asiphe ithemba. Nami bangcwele ngizosho ukuthi alikho elinye ithemba ngaphandle kwakhe uShembe. Sengihlala phansi nje ngithi uShembe asikhumbule siyintsha. Kubuhlungu ukubona umuntu esontweni esaba uShembe kodwa ekhaya abazali angabazi ukuthi kuba yini. Cela uShembe ukuthi asikhumbule. uShembe uhlezi asho ukuthi izulu lakho mntwana emhlabeni loqala umzali. Angisho ukuthi uShembe singamesabi kodwa inhlonipho yethu nokwesaba uShembe akuqale khona ekhaya. Cela uShembe asikhumbule njalo. Nkosi kubusiseni kuswini. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalameni. Lo goqile uNowanda wakaNkomo esiyathokoza Thempeli phansi kwamkhokheli uBapela kanye nomshumayeli uNtombelo emhlabeni. Amen. Nami ngizodlula kwenye intshumayelo ngiyizwa. Thiwa kwakukhona inkosana. Le nkosana le yayivunula shumayela yenza yonke hamba nabasho. Mayifike ngoba nabasho basho khona ongafanele esifike sikwenze phakathi lapha kunabasho. Naye le nkosana yayifika phakathi basho yayifika intombi. Kanti lapha ekhaya asikho intombi. Kanti akukho indoda noma yisoka. Thina abafowethu nodadewethu. Nale nkosana nayo yafika lapha. Le nkosana yafike yabona
yafike yabona intombi. Kuthe isenjalo ayibonanga intombi eyodwa, yabona intombi eningi yayiphula. Ilubu waphula lamakhosazana iwaphula. Kuthe sekufika uyeza, oh uyeza, uyeza uza okuphela, uyeza, Nazaretha umhla wokuphela uyakufika. Uthena lenkosana umhla wokuphela ufika kuyo. Uyawubona umphefumulo wakho uyaphuma, kodwa mase kufika imalasi efake imvunulo yamakhosazane. Makhosazane imvunulo yakuleli bandla, abazali bethu before beyothenga imvunulo bafika behambisa inkomo, ngoba imvunulo yaleli bandla iyabikwa. Amen. Yabikwa nale imvunulo yamakhosazane yabikwa. Base wena nkosana usuyiphula le nkosazane uthi le mvunulo izoqoba. Awusacabange abazali. Nakule nkosana kwafika imvunulo yamakhosazane. Wahamba yethi enkosini wathi Nkosi yamakhosi, baba yazi lezo ngiyabona umphefumulo wami uyaphuma, kodwa mase kufika imvunulo yamakhosazane ethi baba wena uyahamba mntana mina basho wathi Nkosi yamakhosi ngiyahamba. Wathi ufike wenzeni lapha kunabasho? Wabheka phansi wambuza ubaba wathi ufike wenzeni lapha kunabasho? Wabheka phansi wathi ngizokutshela. Wathi wena bawunabasho ufike ubona amakhosazane. Indlela lamakhosazane iyakhala. Imvunulo yamakhosazane inamandla. Wathi mntanami mina nawe ngeke sibonane kanjani. Wathi amakhosazane ethi ngayiqatha ngobukhosazane bethu, ngoba thina siyibani zakuleli bandla, siyingelosi. Noma ngabe bekuthiwa umuntu uphunyelwa umphefumulo njengamanje, kodwa abahlangene bezibakha amakhosazane. Bengisacela amakhosazane ukuthi niyihloniphe. Angisho ukuthi nami ngoba ngishumayela intshumayelo ngcono. Thina amakhosazane sibulelwa i-peer pressure yabangani nesitayela. Ngathi uShembe ngasisiza ukuthi lezi inansuku esimbozile singaboni lutho, kepha sibhekene nayedwa. Ngathi Nkosi yamakhosi ungasigcina sesiya kuJuly ngazilezulu kuthi upha abazali bethu imali ukuthi nathi sihambe, mase sifika lapha phambili singakwenzi okungafanele, kepha sibheke wena wedwa. Inkosi imbusise nikuzwile. Amen.
uguqa kwami. Amen. Lo guqa phambi kwenu nomasonto kaMnguni ethempelini laseMbukweni. Nami ngizoma nokukhuluma umbongo Shembe ngizodlula entshumayelweni engake ngayizwa. So akakhona isalukazi nekhehla ababehlala endaweni la bebehlala kuyona benuka ngokuthakatha. Base bahamba bayocela enkosini yendawo ukuthi icela ibasikele indawo ekude kunabantu abahlalisana nabo ngoba yonke into embi yenzakala emphakathini kunuka wabona. Base basikelwe indawo. Inkinga yabo yaba yini? Babengenazi izingane. Bebangabe nabo abantu bezobathuma uma kiwa izitolo because izitolo zaseziqhelelene nalabo bahlala khona. Base bahamba baya endaweni orphanage bayocela khona ingane. Le orphanage bafike batshelwa ukuthi kule ngane abazobanika yona kumele bayiphakele kathathu ngosuku, ekseni, emini nantambama. Bavuma bayithatha bahamba nayo. Bathi sebebuyele naye ekhaya bafika bebayiphakela kahle isafika beyiphele ekseni emini nantambama uma beyithuma ihamba ibuye ngokuphuthuma. Ekhambeni kwesikhathi bathi mabebheka ukudla kwabe bebenakho endlini bathi sekushesha ukuphela akusafani naqala besahlala bobabili base bayanciphisa indlela bebemphakela ngayo bamphakela kabili ngosuku kuthi nabo mabesemthuma ethatha isikhathi sakhe. Kwahamba kwathiwa ngoba usethatha isikhathi sakhe mebemthuma sebazomphakela kanye ngosuku. Bamthuma wahamba wabuya ngosuku olulandelayo. Base bahamba babuyela kule orphanage abebemthathe kuyona sebemphindisela beyosho ukuthi uma bemthuma akasayenza into abamcele yona. Ku orphanage mabefika basho ukuthi nenziwa ukuthi santshela maniyithatha lengane ukuthi iphayelwa kathathu ngosuku kodwa nasengishintshile indlela enimphakela ngayo. Ngabe mina nawe sisayimphakela lo mntwana esahamba sayomlanda emanzini ngendlela efaneleni ngoba nathi sithi mesicela kuShembe uma into esicelile engayiphenduli ngesikhathi sikhale sithi uShembe akasiphenduli ngesikhathi. Ngabe mina nawe yini lo mntwana esahamba sayomlanda emanzini sisamphakela ngendlela efanele. Inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Ngiyabingelela ibandla lonke ngegama loguqile inkosazana Asiphe owakwaZulu mama wethu uguqa lapha eNamanthempeni. Amen. Manazaretha angiyena umZulu kodwa ke ngizozama ukukhuluma isiZulu ngibhaca kahle ndiwase Monfrey. Amen. Ngizozama ukuthi nindive kahle. Amen. Manazaretha sike ndabeni enkulu yanamhlanje yeSabatha. Amen. Lapho sizoncenga khona inhliziyo zethu ukuthi ayixhumane noJehova. Amen. Ngoba kule ndlela yala ekhaya kuthiwa ibushelelezi. Kodwa ke masiyincengeni Manazaretha lendlela. Siya endabeni enkulu kaJuly Manazaretha. Amen. Makhosazana. Siya endabeni enkulu kaJuly.
bengisacela niyeke ukuphatha isheqe zezigate makhosazana. Asipakisheni impahla ezibonakalayo. Siyacela njengoba abazali bethu bezosigibelisa ngeimali zabo. Sifike senze okuhle lapha phambili. Ngoba masilapha siphambi kwaJehova. Lezi zinto esizenzayo makhosazana zokumema khoneni. Awaphele makhosazana amakhona. Inkosana mayikufuna izokulanda esipholi makhosazana. Awaphela amakhona. Abazali bethu bayisebenza kanzima le mali. Bayayithatha bakunika ukuthi wena uyobamela kuJuly yongenisa idalwa zabo abangasekho. Wena mawufika kuJuly inkosazana wenza njani? Inantsuka yakho nkosazana isengamvusa na umuntu ogulayo. Ngoba le inantsuka lezi kumele simbathe ngokusemthethweni. Amen. Inantsuka yakho uthi uanti. Inantsuka yiyo evusa umuntu ogulayo emphilisayo. Masingathatha manje mangathiwa manje la esontweni khona umuntu oqulekile manje la ugulela ukufa nokuphila. Masingathatha eyami neyakho angaphila lo muntu nkosazana. Bengicela makhosazana siphatheni kahle. Sithandeni, siyekeni umhawu, siyekeni ukhalela izinto ezikude nathi. Asithandeni makhosazana siphathe kahle Nkosi busiseni kuzwini. July Luna ma kwamabheka uhlaba ngcwele. Nkosazana igoqile ulikhona kwamajoni. Kusabatha khona la ekhaya. Amen. Manazaretha kuthiwa ngelinye ilanga akakhona inye inkosazana. Njalo ngesabatha ixoxela abangani bayo ukuthi ifuna ukuthengela inkosi uThingo umjiva. Twa Manazaretha lenkosazane ayizange benawo amandla okuthenga inkosi uThingo isesihlalweni. Yaba nawo amandla sekhona unyazi lwezulu. Ngempela Manazaretha wawuthenga lenkosazana lomjiva waseyawuhambisa kubaba. Washo ukuthi lo mjiva ngangithi ngithengela inkosi uThingo ngoba ungasekho sengithengela wena baba. Athi unyazi lwezulu cha lo mjiva ngoba wena wawusushilo vele ukuthi uthengele inkosi uThingo. Kwasekubhaliwe vele emazulwini ukuthi wena uzothengela inkosi uThingo. Manazaretha uthwala inkosazane yasiphambuka endleleni. Yasibona izinto zomhlaba ezinhle. Yasiyaphuma endleleni idakwa ibhema yenza konke okwenziwayo emhlabeni. Kuthiwa ngelinye ilanga lenkosazane ilokhu imkhuza ubaba ithamba notshela le nkosazane ukuthi ibuyele esontweni ngoba ayingijabulisi. Kuthiwa Manazaretha lenkosazane yaqhubeka ngokwasemhlabeni. Ngelinye ilanga yayifica isehlathini irandwe yimpisi. Kuthiwa yakhala lenkosazane yasimemeza imemeza ubaba unyazi lwezulu. Wasiyafika ubaba wambuka akamsiza wambuka kwase kufika ubaba uThingo wamemeza ubaba uThingo kwase kufika inkosi uThingo yamboza ngomjiva lo awawuthengele yena. Amen. Yasiyasinda kanjalo lenkosazana. Kuthiwa kwakhona ke umngani wakhe naye wayesezwa lentshumayelo oxoxelwa uye umngani wakhe. Kuthiwa Manazaretha nayo yathi hayi cha nami ngani ngizothengela ubaba unyazi lwezulu nami ngifuna ukuthi mangisenkingeni
memeze yena azongiphoza ngomjiva wami ngomjiva lo engizomthengela wona. Kuthiwa ngempela le nkosazane yasiyawuthenga lo mjiva yawuhambisa kubaba. Yamangala le nkosazane ukuthi sengidlule 2 years yonke ubaba akawugqoki lo mjiva. Yasiyamangala ukuthi hawu ubaba ngawuthenga lo mjiva akaze nje wawugqoka. Kuthiwa ngelinye ilanga le nkosazane nayo yasibona ezomhlaba. Yathi buya ukuyophuza nayo yayifica isehlathini. Mayisehlathini yayibona isiround eyimpisi nayo. Yasiyamemeza imemeza ubaba uNyazi lwezulu. Wasiyaqhamuka ubaba. Wathi mina ngeke ngikusize. Wathi cha baba ngeke ungisize kanjani ngoba mina ngakuthengela umjiva. Mina ngi-expect ukuthi uzongibhoza ngawo lo mjiva loyo ungisindise. Wathi baba cha lo mjiva wawuthenga ugcwele inyembezi. Wathi wena emuva awukaze wawuthengela abazali bakho next awukaze wathengela ngisho abagcotshwa bakho lutho. Manje bayakhala ngawe emuva kunesililo emuva. Hamba olungisa kini, hamba othengela abazali bakho oqala, uthengela abagcotshwa bakho oqala kuze nami ngiugqoke lo mjiva ngoba manje angeke ngikwazi ukugqoka ngigcwele inyembezi. Manazaretha wase ubaba exosha lempisi yasinda le nkosazane yasibuyele emuva. Mayibuyele emuva yaxolisa ngako konke kubazali bakhe ngobe bahlupha waseyoxolisa nakubagcotshwa bakhe wabathengela izinto. Amen. Yasi wase ubaba ecala lapho ukugqoka lo mjiva wethela yile nkosazane. Ngale ntshumayelo ngithi makhosazane singajaheli uyothengela ubaba izipho. Singakaze sathengela abagcotshwa bethu, singakaze sathengela abazali bethu. Inkosi ibusise izulu. Inkosi enkulu yasekhaya eNazaretha. Amen. Ngibingelela ihamento yonke ingcwele. Amen. Inkosazane eguqile eyakwaThabethe. Siyalibonga ithuba esininikwe isintsha sinikwa ngumshumayeli. Ngingumuntu onamahloni kepha ngoba nginawo amahloni ngoshembe ngithe ngizosukuma nami ngizobakaza ubukhulu bakhe. Amen. Uthe kuqala unyaka kaJanuary silungiselela uhambo olungcwele olubheke entabeni. Ngathi kulo nyaka ngizobhala konke engikufisayo. Konke ngifisa ukuthi uShemba angenzele kona kulo nyaka ngizokubhala efonini yami phansi. Khona usisi okwakunguye owezothatha usisi wami ezohamba naye umhlangano uhamba. Kwathi ngesabatha ntambama ngabo 6 wathi usisi akasekho uyahamba ngoba uzoba ne-interview ngomsombuluko. Ngithi Shembe shuthi siyalingwa straight ngoba nangonyaka odlule kwenzeka lokho. Sasuka umhlangano inhliziyo zethu seyihlubukile. Bathi Shembe kulonyaka ngasiphindi ngoba unyaka esiphuma kuwo usiphathanga kahle.
ngakhala ngathi inkosi yamakhosi mawukuthi uyasithesta futhi ungakwenzi lokho Shembe usitheste ngonyaka odlule sezwe nkosi ukuthi kunzima ngoba siqale inhliziyo zethu unyaka zihlukukile aphuthuma ngolanda ifoni la sicharge khona amafoni mangithi ngiyafika ngicela ama-miss calls ngiqale ngomvalela umdletshe ngimfonele ngithi baba njani athi nikuphi kanti ngisuke eGola ngizokuzobingelela ngithi baba usisi wami akasenayo imoto azohamba ngayo umhlangano athi pho umeleni la ume khona ngoba ngabe sewula ngikhona ngigijime ngiyekuye ngithi baba athi nangu umuntu ozomthatha amhambisa aze ufike eKenana ngithi Shembe umkhulu cishe ngalingeka ngahlubuka futhi ngofika umhlangano eKenana ngathi ngiyacela Nkosi yamakhosi konke inkosi kuzokwenzeka kulonyaka Shembe ngicela ube nami futhi ngesonto elandela ngabhala i-email emsebenzini ngathi ngicela bangikhuphulele imali phela ngisho insuku bayikhuphula imali ngiyakhumbula ngolunye usuku kuyisabatha afike ngacela umshumela athi mshumela ngicela isiguqo ngoba emsebenzini abangiphethe kahle athi amakholo ethandaza wonke engicelela ukuthi emsebenzini bangiphathe kahle ngathi mina Shembe ngicela umsebenzi omusha usisi wami uhambile uFebruary waya interview bafike bangamthatha ngathi ngiyazama nami le nkampani ezama kuyo bathi haya baqashe umuntu kwadlula 2 weeks basend email basifaka sobabili kwi-email samawelele thina basifaka sobabili kwi-email bathiwa makuthi sisafuna umsebenzi bacela sizifowezi ngathi Shembe kanti wena ungubani masingakubabaza inkosi ubani ozokubabaza Shembe engcwele sahamba saya kulo msebenzi kwafike kwathiwa kuyaqala ngqa ukuthi kube khona amawele ngesikhathi esisodwa ezokwenza i-interview sathi basenza i-interview kwafanele ukuthi nje besebesinika umsebenzi kuthiwa mina nowenu ngoba ngathi mangiguqa ngathi Shembe engcwele ngiyasaba kepha Nkosi wena ithemba lami Nkosi yamakhosi sithembe wena wathi umlungu sizobuyela kini makuphela usuku location yale nale ngiyambuka ukuthi hayi kwenze njani abuyele kimathi hayi siyakunika umsebenzi ngihleli la ngiyambuka wele bamenza interview ngithi mina vele umsebenzi engiwutholile nawe uzowuthola waqala ngomhla ka-22 ngaqala ngomhla ka-29 la kade ngisebenza khona bangifaka kubameli ngathi Shembe engcwele nako-ke futhi kungiphinda ngathi inkosi bongeke ungivulele omunye umnyango ungazi ukuthi la ngisuka khona ngizophuma kanjani ngaguqa ngathandaza ngiyakhumbula kangithi mangithandaza ngihlwe ukukhipha amazwi ngithi kodwa Nkosi ngoba wena Shembe engcwele ungumkhulu ngezikhathi zonke ngaphendula i-email yabo ngoba bathi mangaphenduli within 24 hours icala leli bazolisenkantolo ngathi abakhohlwe ngoShembe ngeke lifike lapho kuze kube namhlanje akaze kwenzeke nala sisebenza khona sisebenza kahle ngoShembe amen siyabonga Nkosi busenizwile ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha amen ngibingelele zonke ihlalo ngokuhlukana zasezulwini amen lo guqe phambi kwenu inkosazana usikhulile wakamsane
eviki izithathe impela Springs phansi komshumayeli Makhubo no ukhokhela umlaba. Nazaretha ngizothanda ukudlula intshumayelo engayizwayo. Kuthiwa ngelinye ilanga kwakunomkhokheli exoxa indaba ankosikazi wayeyocela umntwana. Uthi ngaleyo nkazi kwakusekuphakameni. Uthi lo nkosikazi wahamba wayocela efuna ukuyocela izingane zabafana ngoba wayithola amantombazane kuphela. Uthi mabefika lapha ekuphakameni bathola inkosi ilanga ombethe umzimba wesibili. Nazaretha ovana. Uthi mayefika lapha yana kwinkosi ilanga kwingungu mahlombe. Ukakhayi lenkomo zakithi zasemkhayideng uduma besabe basemhlabeni abasezulwini bese befezile ithini. Uthi mayefika lapha yana babefundisiwe ukuthi mawucela lapha yana uyalinda. Uthi wacela wathi inkosi ngizocela ingane zabafana. Uthi wahamba wayicela maqeda wahamba wayekhaya. Uthi wabone yaphela iminyaka emibili. Uthi kwaphela iminyaka emibili engabathola abantwana babafana. Uthi wayeseyabuyela kwinkosi ilanga futhi. Uthi wathi Shembe ngaza ngazocela ukuthi ngicela ungiphe abantwana babafana. Lapho uthi mayekada wathi ngize okwesithathu namhlanje ngizocela indodana kepha ungiphe. Uthi inkosi ilanga yayisiyamphendula yathi indodana ayikho kimi kepha ikushembe wesine. Uthi wayesiyadina lo nkosikazi. Dina kanjalo waphendula wathi weshembe kungani nama ungafuni ukunginika abantwana babafana uvela uyeke. Ngoba kuyothi kufika ushembe wesine mina ngiyobe ngingakanani. Uthi wayesiyaphendula inkosi ilanga ngesizotha. Yathi hayi mama hamba uye lapha kulomuzi lo olapha ngasegedeni. Umuzi kaBhuti kababa omncane uzothi mawufika khona inkosi ushembe wesine uzofika umthole khona. Uthi yasiyamthatha inkosazane yasiyahamba naye kuleyo ndlu. Uthi base bayafika bayangena. Uthi base bayafika lapha abathola omunye ubaba ohlele esitulweni ebheke ngasodongweni. Uthi wafika waguqa emva kwesivalo. Uthi wayesehlala phezulu kwezithende zakhe. Uthi mayesehleli kanjalo maNazaretha uthi leli gumbi leli ngendlela kwakubanda ngayo ngathi kwakuvula ama-aircon ngoba kokubanda. Uthi kubanda kanjalo uthi kwahamba isikhathi kwaphela ihora lokuqala kwaphela ihora lesibili. Uthi wayeseyaphenduka kwaphenduka ingungu mahlombe inkosi inyanga yezulu. Uthi lathi hayi mama lo muntu omlindile akakafiki. Uthi cabanga ukuthi kwayena inkosi inyanga yezulu akekho itshelile ukuthi ngize ngani la ngoba ngisho nale nkosazana akaza ayitshela ukuthi kuthiwe netafuleni. Uthi sahamba isikhathi sahamba kwaphela 4 hours ehleli kuloku kubanda. Uthi ngendlela kwakubanda ngayo maNazaretha kwakungathi ngisefrijini. Uthi sahamba futhi isikhathi sahamba uthi mase kuzoyoshaya ihora lesihlanu uthi wayesiyafika. Uthi ayisiyafika enye ingane yathi ayincane ifaka isikhinde esiwukhakhi neshethe elukhakhi ifake nje isikhwama. Uthi yahamba yafika lapha endlini inkosi inyanga yezulu yathi awubhuti nengane yathi awubhuti athi unjani wathi ngiyaphila. Uthi wayesiyasikhipha isikhwama kulengane encane uthi ayise mayiqeda lapho uthi ayise lengane encane yayisiyahamba iza ngakuyi. Uthi yathi hawu mama sowufikile. Uthi ngayibuza ukuthi hawu lengane isho ukuthini ukuthi mama sewufikile ngingakaze ichazelwe lutho ukuthi ngizofunani la. Uthi maNazaretha kwaphela isikhathi mhlawumbe isikhathi esingango 5 minutes uthi yayisiyambeka isandla ekhanda yambeka isandla mahlombe yathi inkosi ikubusisa abantwana babafana uzobathola. Amen. maNazaretha uthi ngase ngimangala ukuthi hawu lengane itshela ubani ngoba phela akekho itshelile ukuthi mina kahlahle ngizocelana la ngoba nalo babe ngimfika icelana azange azatshela ukuthi mina ngizocelana. Akaze azatshela ukuthi mina nginesifiso sini. Uthi wahamba maNazaretha nesibusiso uthi mayifika ekhaya kwaphela mhlawumbe 3 months wayeseyakhulelwa wakhulela ama triplets abafana. Amen.
uthi sahamba isikhathi sahamba uthi mase kumenyezelwa ushembe wesine uthi mayise yambona uthi mayise yakhumbula ukuthi ile yangane le yayifake ukhakhi iye yangibusisa eyakhipha isibusiso ukuthi abafana ngizobathola unangempela ngabathola ngoba uthi ama triplets wawathola kwaze kwaba kathathu okusho ukuthi ushembe umbusise ngamadodana awu9 Manazaretha ngithi nathi ushembe ngicela ukuthi nathi ushembe simhloniphe Manazaretha futhi ifiso zethu uzozikhanyisa Manazaretha uma ngabe sithemba ngokuthi simthemba ngokweqiniso ushembe konke okuhle uzosenzela khona uma thina singakwazi ukumhlonipha yena ushembe nathi ifiso zethu ngekaza ngoba kokuqala Manazaretha ushembe uma ucela kuye uyahamba uyakwabakini Likathi nina bakwazi bani indodana yenu noma ingane yenu ifikile yazocela ukuthi ngabe niyafisa yini ukuthi ngiyinike uma ngabe ungenzi kahle Manazaretha bazofike bethi cha ungamniki bese ayabuya ushembe bese ayabuya yayithulela ulokhu ucelile kanti ayindaba isemuva ngabe makhosazane amanye amakhosazana akhuluma indaba enkulu ngabe thina siyayihlonipha na ngoba awusukanga nje wayizela walethwa bakini laba bakuletha la ngabe usabakhonzela kahle yini ngabe konke usakwenza yini Manazaretha ngaseze ukuchitha isikhathi ngicela ukuthi inkosi ibusise nikuzwe amen Sasiphambili inkosazane eguqile ngithabise ngisithole wasesiza nokuhle ethempeli ngaphathi komshumeli umthembu nomkhokheli Madlamini amen nami Manazaretha ushembe ngisize engehlisela uvalo kancane engaliqedi umuntu onganalo uvalo akamsaba ushembe amen amen ngizodlula entshumayeleni ngengayizwa thiwa Manazaretha wakhona ubaba Manazaretha lo baba wayenganalutho Manazaretha wathi lo baba uma enkosini wacela konke wayekufisa Manazaretha
wacela yonke imali ubungayicabanga maNazaretha. Wathi uma kufika isikhathi somhlangano maNazaretha, lo baba endleleni wahlangana nekhehla maNazaretha. Leli khehla lamcela ulift maNazaretha, lamtshela ukuthi nami inkosana ngiyalawo yakhona. Wathi endleleni sizodlula sithathe abafowethu abane maNazaretha. Le nkosana maNazaretha yancikaza bonke leli khehla ngiyagibelisa ngisazogibelisa nabafowabo. Yanqaba maNazaretha inkosana, yahamba maNazaretha emhlanganweni. Ngabe maNazaretha kumele umuntu aye emhlanganweni ube ulimaze inhliziyo yomunye umuntu. Yathi maNazaretha uma ibuya le nkosana ibuye emhlanganweni maNazaretha, yonke into yaqala yashabalala maNazaretha. Yathi le nkosana iya enkosini, yathi baba konke bengicelile Nkosi yamakhosi kuyashabalala. Yambuza inkosi maNazaretha ukuthi lenkathi uya emhlanganweni awuzange uhlangane nekhehla yini? Yavuma maNazaretha inkosana, yathi yebo baba ngahlangana naye. Yamtshela inkosi maNazaretha ukuthi hayi kwakuyimina lelo khehla, ngicela ukuthi ungiphe lift nami ngiye emhlanganweni. Abafowethu abane engangikhuluma ngabo amakhosi waleli bandla maNazaretha. Sacela ngale ntshumayelo maNazaretha ukuthi sikhumbule ukuthi esicelayo kona kwethu kwaShembe. Amen. Cela futhi uShembe asiphe inhliziyo zokuthandana singamaNazaretha. Amen. Unyazi lwezulu hlezi ikhuluma ngothando maNazaretha. Amen. Uma wena uzothi uma uze esontweni uzothi mina usibanibana ngimphiwe, owakini yini usibanibana? Ngoba naye uze uShembe ngezinto zakubo. Sacela uNkulunkulu asiphe inhliziyo zokukholwa maNazaretha. Amen. Achithe umona kuleli bandla maNazaretha ngoba siyingane zomuntu umunye. Amen. Cela ubuyela phansi. Eskodini kube kuhle kwabangcwele. Lona uguqile uAliswa kaMavundla usabathe embukweni ithempeli. Nami ngizodlula kwenye intshumayelo engengayizwa. Thiwa kwabunenye inkosazana esafunda. Thiwa kubo nje bebehlupheka bethi mabocela amakhelwane bebocela kumakhelwane becela impuphu amakhelwane ezibanikeze ngisho utsayi ngaphezulu. Thiwa le nkosazana yasiqeda isikole yasebenza wabona umakhelwane bengasezi ukuzocela. Umakhelwane waphathwa umona wathumela igebengu ukuthi ayihambe ezobulala le nkosazana. Thiwa njalo le nkosazana le masizophuma emsebenzini egibela isitimela le nkosazana. Thiwa njalo masizophuma sizo emsebenzini kuthiwa iphume le nkosazana mase bazoyibulala iphenduke kube yikhehla libabuke mase lamoyizela mase lihamba lokugibela. Thiwa mase sihambe endleleni thiwa masizogibela esitimeleni liphinde futhi likhehla limoyizele libabuke mase kuyaphenduka kube inkosazana igibela ihambe. Thiwa bahluleka ukuyibulala baze bahamba baya kuye le nkosazana bayilandela bafuna uNkulunkulu lo umkhonzayo uqhubeka umkhonza. Amen. maNazaretha uShembe uNkulunkulu. Amen. Okunye amakhosazana sengathi singayiphatha kahle. So khona omunye ubaba wathatha indwangu emhlophe wasefaka ichashaza wasebiza abantu wasebabuza ukuthi ngibonani.
Wonke umuntu wayethi ngibona ichashaza akekho wayethi ngibona indwangu emhlophe. Ume wona kanye. Wonke umuntu usezothi awusibani lo nje nonje. Makhosazana sengathi singayiphatha kahle. Umuntu umefunda ukudrive uyeke ethathe noma yipi imoto efunde. Kodwa yothi mase ekwazi yobe sefuna umacekeceke into engakazi ithwinto. Ngeke sayifuna le yayisithintiwe sehamba ifundela wonke umuntu ukudrive. Makhosazana kube inkosazana kuphakathi kuthina. Awuthi inkosazana uhamba utshela abafana ukuthi yabathanda. Akusi inkosazana le ukube inkosazana kuphakathi kuthina. Thiwa uma inkosazana uma uyoshada uma ubuyiphathe kahle ungahamba utshela abafana ukuthi uyabathanda ungahamba uma namakhosana emakhoneni noma nezingunguluze emakhoneni. Thiwa lapho uyoshada khona amakhehla khona. Ezalukazi yakhona ziyaphuma esigodini sosizi ngoba sekufika ubungcwele. Lapho buya khona emumva ziyaphuma izalukazi nakhona namakhehla khona ngoba kuphuma ubungcwele. Sengathi singayiphatha kahle emakhosazana. Ushembe thina siyigolide lakhe. Uthi thina sisibuko sakho umefuna uyibuka kuthini. Kazi mina nawe usayibuka nikuthini. Inkosi ikubusise nikuzwile. Amen. Lo phamile la untombi inhlaka hlatshwayo esiyathokoza tempeli phansi kwa ukhokhela uMapela nomshumayeli untombi longasekho. Nami ngiphama la bengicela ukuthi ushembe angiphamazi enziwa kakhulu mazophilisa abantwana bakhe ungabe kubakhiphe ezulwini. Bese ngicela ukuthi ushembe akhumbule bonke abantu bakithi abasithwele umhlaba nabaphilayo bakhaba mama nabo khaba baba aze bakhumbule. Manazaretha ngoba sila sisenkolweni yonyazi inkolo enkulu. Bengicela ukukhuluma nentsha ngoba nami ngintsha ngisasemncane nginequmuqa. Ngiyawazi ulayini engafanele ngiweqa. Ngikhulume nabalingana nami. Nkosazana. Mawuzela ucabanga ukuthi uzelethi. Cha, uzele wena. Khona into nkosazana inkosazana ifaka frontal ifake wena ini igcobise wena insipho gqoke wena bhlukwe ithi umkhokhela kangiboni ngeke angibone umkhokhela kahlali ngale ndawo umshumele ngeke angibone uhamba eGroovini uthi akekho umuntu ozokubona ini ucabanga ukuthi wena wenzela bona wena mawenza wenzela bona wathi khona intshumayelo lenkosazana yafunda yahlonipha yayivarsity. Kwathi mayifike evarsity yahlangana nabangani. Ingakho ngithi la sonto nawo umngani usisi wakho lo owakini. Wahlangana nabangani abangasabathi abangasonto. Mayihlangana nabo abangani bathi mngani asambe siye eGroovini. Siyogroova athi inkosazana cha mina inkosazana yonyazi angifuni. Athi namantombazane ingaloshi wakho ngakubone la akekho la uzokubona kanjani ukuthi boye nathi eGroovini.
Lenkosazana yagqoka yafakwa yena frontal yafakwa yena bhlukwe yafaka amazipho yayilungisa aba intombazana yasemhlabeni yahamba etshwaleni. Thema bebuya endleleni yabo yokubuya bangena engozini yemoto. Yashona lenkosazana athi mayishona lenkosazana bafika uShembe wayibheka wathi angiyazi mina. Bafika abazali bayo bayikhomba bathi le eyami ingane le. uShembe wathi akamazi ngoba akayazi inkosazana efaka ifrontal makeup ubuso efaka amazipho akayazi. Wazi le eyiyona ubuwena ungafake makeup ungafaka lutho unenywele zakho. Athi khona intshumayelo engadlula kuyo. Bathi uyahamba kule monto wakhona inkosazana. Le nkosazana bangena engozini yemonto. Le nkosazana inenywele erelaxiwe. Engozini yemonto yamemeza uShembe. uShembe wathi uyayibamba yashelelela yashona inkosazana. Yase inkosazana iyambuza ukuthi baba awusindisana nani? Ngimemezile awuzanga. Athi baba ngifikile. Ngithe ngiyakubamba washelela. So lenywele zakho nazo manje uthi uShembe ayikubamba zoshelela noma kuyobambelela. Sinazi ihluthu yebo zibhlungu kodwa ke sigcine ngoba sazi. Amen. Athi maNazaretha ngicela ukubuza mawuzela uzele bani? Wena mawuzela nawe nje uyazi ukuthi uzeleni. Uzeleni wena mawuzela? Mathi ngiyakubuza uzeleni? Khona abafikayo la bathi cha namhlanje nje ngisafuna ukubona ukuthi uma sibani ugqokeni, usibani ugqokeni nani uphethene ekudliwayo uzophambuka. Wena mawuzisontweni wena nje okwakho nje ukuthi nathi uthe uma sibani uzofika nani wena impilo yakho eyabantu nje wena uphilela bona kahle hle uphilela bona. Uthi lo sisi la ngemphiwa umphiwa wakini man thani ixoxa le ndaba mawuthi awumphiwe akakabi Nazaretha wena isathi loading to be Nazaretha. AmaNazaretha sothi masithi 100% unyazi sithi 100% Nazaretha naku. Amen. Bese yonke into yenza uyenze ngenhliziyo emhlophe ungenzeli nje ukubukwa ngoma ubukwa nje cha ayibali noma ungamthengeli bomshumayeli umthengeli inhliziyo ezimhlophe inhliziyo zokuthanda asifuna ukuhlanipha ngoba abaningi sithi abethu siyafunda. Amen. Bethu uShembe thasigcinisa ngokhosazana sande ngoba amakhosazana wayiqhenya ukukhosazana babo. Amanye amakhosazana ngithi ngihlangana nawe endleleni ngithi ugqokeleni ibhluk athi kuyabanda ngeke ngibona lo Shembe mina. Wena yini inkinga yakho? Wena owenzani nje enhle ukuze nawe uShembe kwenze lokuhle? Wenzani? Ugqoka ibhlukwe wenzeni bese uzofika lapha kuShembe uthi Shembe ngicela lokhu uma isingasakunika ukuthi uShembe akangithandi. Wena wenzani? Yini lo yenzayo? Khona ukwenza lokho ukwenza ukuthi bengingazi. Khona ukwenza sewutshela ukuthi kuwrong lokho ungakwenzi. Wena uqhubeka ukwenza cha lokho akusasikona sekuyisono lokho okwenzayo. Sowenza isono nje phambi kobuso. Mawuyisibuko lesibuko mase singcolile sidinga ukusulwa. Siyangcola isibuko siyasulwa. Sithi uyabathanda abantwana abasolayo. Wena uyayisola noma uthi hayi cha uShembe akangiboni yini inkinga kanti yini cha akakholwa wena usathi uShembe mina ngicela mangabe ugqoke ibhloko wagqoka ibhloko wafaka makeup wahamba nje emgwaqeni mangandlula imoto ehamba nonyazo uyokwazi ukuguqa phansi umemeza usinyazo lezulu ngalento oyigqokile. Uyommemeza nani noma kuyomela uthi ugijima uhambe uyoshintsha bese khani uyabuya uyamemeza uthi Shembe Nkosini besinikizwe. Abantwana abahle basezulwini esibonga inkonzo entaba yepheza. Awukhomba ukuthi uNkulunkulu usekhona phakathi kwethu sisonke singamaNazaretha. Siyabonga abantwana mangabe nisakwazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu. Amen. Siyabonga abantwana abahle basezulwini akube uThixo webandla. Amen. La kubhala ukuthi ozohlabelela ukhetha ukuthula Mthembu Suman Temple hlabelelo 150 inkosi ngosizo.
ngiyafuna